Ki MDC jongka Khas Autonomous District Council balalam khmat dau ba Titos W Khan menta kasngi kila penpau ya ka jing menjur halor ka jing shimrai jongka kenhun menteri halor ka jing penkelai ya ka 6 schedule kane ka jing penpau ya ka jing menjur halor ka jing penkelai ya ka 6 schedule kalong hadian ban nakaliang ki MDC menta kasngi kila lej ban pan ka jing pensyai na menteri rangba halor kane ka benta Habayakran bat kilat pathai kubor, nakaliang UCEM ka KHADC uba Titos W Khan, ulayatu baka jing kendu kabala long menta kasngi, kalong hiban pan ka jing pensyai halor ka jing penkelai ya ka 6 schedule, ban penrung ya ka Kentian Village Council. Ulayatu ru ban nakaliang menteri rangba, ula pensyai baha ka jing ai jing mut nakaliang ka sorkar jelas ya ka sorkar pedeng, labu lang ya ka Kentian Village Council, bat ya ka Kentian Village Dorbar. Ula ong syu baya ka Kentian Village Dorbar klem penja ha ka jing ai jing mut jong ka sorkar, halor ka jing penkelai ya ka 6 schedule, ha ka baya ka Kentian Village Council, an pentrikam tang Hagaro Hills. Uba Titos ula yathu ru banakaliang menteri rangba ula kular ban yalej langsha Delhi, ban yakendu ya ki officer jong ka Home Ministry, ban kham ya treisani halor ka ne ka benta, kenang ba an namuan ra kano ka jing bakla, hakapor bawan ra ya ka jing penkelai ya ka 6 schedule. Ki chairman jong ki ka kumangal omen pa kibu arteli ta village council but village torba kamu bat usiap lingkong kalong hakadien ba nila yo ya Sherman Matumai yau ba nila jiet mentakasi dan kajing kersian lang dan bele kerja nah kalian ya teru di ailam kajing kersian ya iba lampang bla hadien ba iba penyak 6 year ila syajiet ku MLA nah simru ya kan ini kabupaten ai boleh i yang kejoki ya kabupaten ai kino ikni kaum hai ba lampang bla Sherman jadi aku beli UCM, itu dong alam jongka MPA, ki baju dan lengkap pada ST Committee, nak support buat I support ini. Nak kejung support kejung kendu kejungi kelong kelor, kejung mi haki lat patai kubor pembelai kabinet kabadang adoption, ba kadon kejung rai nak yang kabinet kabedai bat kabinet council. Kabanakan yang kejungi ngim semua yahab cemut. Lani ngim sutu ha tena takadau iwan banyak kenduk mat usim instar ban yang kajing pensyar kalau kali pemerintah ban hadin pangila yang keren ha nakaliang usim instar ban kajing lekat dari deputy instar ila pensyar ba ya ka jing ya ka Kentian Village Council la bu langru ba ka Kentian Village Dorbar kabamut bahagi jaka baka village Dorbar katrekam kabamut khasi jentia katrekam ke village Dorbar kan balik si Hagaro Hills lani hakinu nugi jaka kibas mawe happy ke village council kila ban katrekam ke village council kabamut ba ka Kentian village Dorbar kam simja lani klem penja na ka propose amendment ni section takadau kam simdan kanu nugi suku bakla ni bat kalong ka basyai ban kalian sokat kim shimle ya kan apa but kilale thik kat kum kajing aji mut jongi kamsa ki ka kum mangal omen pa kibu arteli ta village council but village torba kamu hangno ba katrekam ka village torba katrekam ka village torba hangno ba trekam ka village council katrekam ka village council Henry generally kabamut hi hangni kasih jantia katrikam ka village Dorbar. Ya kan ni rumila panjing sya. Ya kan ni rumila panjing sya kamdon ka pung kata. But tiong ba kalombe ki Dorbar snong ni ki ne be kumtu kumba. Ka katibandon ka election tamba ya ka election pat ni pelong himangi ke district council tak apa buat di bakalong di kumadi nama tu pelong mentar ni pelong mangi ya kan haki snong haki hima
Teka bamut ni banyak ke election tu kan belum dekat di sini. Biar dia bagi skim di masa kita ni baru kait tu wilayah keren pada kali yang CM mulai ke asuran sebentar pak mempelai. Kepada jok hasil kalau merupakan baru light list. Railway track, railway line, kayak apa di yang keren berkesapan. Kakam dan ni ke keren bahkan nomor banyak lah dia pernah tu ingin saya suka dia ke city ke bangun ai kan.